reka nkuri nkofero nshimire mutama warakoze kutwiyumvira mbese no gutegurira irushanwa turagushimiye by'umwihariko nubwo udahari ariko uwo watumye turi kumushimira bihagije mbese ukomeze no gufasha n'abandi bari nyuma kuko aho turi murahazi bakunzi ba GISHA TV tongeye kubaramutsa ubundi kumwe n'uwaronse umwanya wa gatatu mu marushanwa ya komedi ayo urwenya iyo mugwi kwaba witwa BAHO COMEDY tukaba turi kumwe n'urongo yo mugwi ashaka kutubwira amazina. Okay, nitwa Nduwimana Madua mu Kirundi banyita Masengesho. Murakoze cyane Madua Masengesho. Nduwimana. Yego. Wakiriye gute intsinzi yanyu yo kuronka umwanya wa gatatu? Nabyakiriye byaranshimishije. Muri make nararyohewe ku buryo ntubasha no gusobanurira abantu. Kubera ko twari benshi muri iri rushanwa. Ariko kugira ngo Imana ishire kuri uyu mwanya ndashima bimwe bihagije bikwiye kabisa by'intangarugero. Yego. Mbeko witwa Madua wowe uri umusilamu? Yego. Yego n'abari muri umugwi BAHO harimo abayisilamu bangahe n'abakristo bangahe? Umuyisilamu bo bari babiri. Ni babiri abasige bose n'abakristo. Abo musangiye umugwi bo barakiriye gute intsinzi yanyu? So je uko navyakiriye n'umugwi wanje wose barashimye mbese baracelebratinze ku rwego ruri hejuru kubera ko turevye higanwa twari turimwo turevye uko byari bishushe ndakeka amapa twarashimye no ku bandi bose turi kumwe mu mugwi. None ukaba ari iriye jambo uvuga abateguye iri higanwa ushobora kubabwira iriye jambo? Mbere na mbere reka nkuri nkofero nshimire mutama warakoze kutwiyumvira mbese no gutegurira irushanwa turagushimiye by'umwihariko nubwo udahari ariko uwo watumye turi kumushimira bihagije mbese ukomeze no gufasha n'abandi bari nyuma kuko aho turi murahazi. Uyo mutama wabuze izina ryiwe? Tuzi ko ari pasteur dukunda cyane yitwa Reverend Diamond Mugisha. Okay, Pasteur Revera turagukunda kandi utwameho nkuko wakomeje kutubaho hafi cyane. Ego afise umutima wa kivyeyi, afise umutima ukunda ugwaruka ushaka kuruteza imbere, afise vision cyane kugwaruka. Ni byiza cyane kandi muzore nk'umusengera urabona ko nta n'imipaka afise n'abasilamu n'abayehova bose harakira. Nta bya bindi bavuga ngo mwe ni mwambaye agatambaro ntimwinjire ngaha. Urumva wafise vision kugwaruka gose kuko Yesu ntiyaje kubera bamwe yaje kubera twese sivyo. Hari n'abashehe bagiye bakizwa akaza yaratoga shahada ariko akagaruka mu rusengero agakizwa. Par exemple je nari umusilamu kuva mfise imyaka 7. Ravyo kuva mfise imyaka 7 y'amavuko kugeza muri 98 nahuye n'umu artiste w'umunyarwanda urimba gospel music wita Uwimana Aime yaza kundamutsa n'umwana twakuranye Bujumbura twabyirukanye yaza kundaba muhira agasanga ngiye gusari ibipindi byose ko nafataga na amfatira umwanya anyerera imbuto gusa hakindi Aime ni wa muntu sinzi n'ikitegerezo ryanjye mu gakiza kanje kuko yanyereye imbuto gusa akaza mu gitondo
nkasanga yagiye mu myenda yanjye yayimesuye yarakiri muto yarataraho ubu ni superstar ubu ni umuririmbyi ukomeye cyane akamesurira imyenda akayishyira hajya numva natanga mama akambwira ati yemeye ari ngaha naza akambwira ati ariko Yesu aragukunda Yesu aragushaka nawe uri hajya usi umwanya wawe urumva mbona urukundo yanyeretse n'ibintu yanyeretse ndavuga umunsi umwe agura isaha ibyo ari byo byose yaramuhenze tu arayinzanira isaha iriko ifoto ya Yesu ndavuga umwana unkunda gutya kwanza si umwana ni generation turushana mu mwaka umwe andusha umwaka umwe canke je murusha umwaka umwe ni ibintu nk'ivyo arayimpa iyo saha kubera urukundo yanyeretse iyo saha ndamera ndayambara aho avuga iyi saha noneho ndayijana muri ba Islamu ni hatari ariko muri wa mutima nkakomeza kubona urukundo angirira cyo cyatumye nanje mpinduka nakira Yesu n'umwami n'umukiza we icari cyamvanye kwanza muri Christianisme undi narakoreraga umukorezi sinzi ukuntu babita abakorezi urabazi babandi bari bande gwa padiri rimwe ari umupadiri yansunitse kuri Saint Michel ndakumbagara gutyo sinzi ngene navugije crochet yangengeri yabo ndateba kwa kundi vy'abana bakubagana araza arasunika kuva uwo munsi Christianisme nari mfise 7 ans cenja muri musulman naviyemo muri 98 urumva iyo myaka yose ariko yari ubushake bw'Imana ni imbaraga zidasanzwe zankuru zakoresheje muri uriye je nyine nkabona ni uyu muntu ni muzima ibyo yari ubuhamya bwanjye naguha tuganira kuko ubundi uracyari mu rubyiruko je naruvuyemo ndakuze ni umubyeyi w'abana 3 n'umugore umwe ndubatse urumva nakubera icyitegererezo ko mfite experience de vie so tugarutse kuri amahiganwa ni ikihe kintu wobwira abakunzi ba GISHA TV kuri uyu mwanya bon ikintu nobwira abakunzi ba GISHA TV ikibanze nuko GISHA TV iri gufasha urubyiruko iri gufasha abajene iri gufasha ibisata byose bishoboka ufise talent so turabasaba ufise impano wese so twe twarazigendanye igihe kirekire tutabizi kuko kuva tuva no mu Burundi twari dusanzwe dukina ariko ntitwari bwagere ko duhura n'umukozi w'Imana agira icyo adufasha kugira ngo tugaragaze impano zacu so tubwira rero urubyiruko tubwira n'abandi ko bitabire muri GISHA TV GISHA TV iri kirafasha abajeni iri kirafasha umuntu wese ufise impano karibu kuri GISHA TV namwe mwirebera ibyiza byayo urakoze cyane Maduwa ndaryohewe cyane gura nawe nanjye ndaryohewe uri gay umuhungu yirekura ni byiza cyane uri sharp ni byiza kubwo busharp ari ahantu ukenewe mu gukunda Imana uri muri Islam ariko shira Imana imbere nimba ari byo bipindi bitanu yego ariko ushira Imana imbere nuje mu biga bitanyo nuje mu bita Imana icyubahiro sije gamado yego kandi numvise amatsiko yo kubona BAHO comedy uko abantu muri bangaye mbega bon abashoye gukina twari seti ariko abari muri club turashika 30 mufise club nini yego okay hakiri mixed nagara ba musulman gusa no benshi n'abakristiye benshi n'abakristiye musulman ni jewe n'undi umumama umwe ariko abasigaye bose n'abakristo yego yego niriye jambo ubwira reverend ukabwira na GISHA TV abakozi bayo muri rusange nsubira kandi kuri Mutama pasteur turagukunda je amapa n'ubu bwa mbere no bangiye imbere y'abantu kumvugana n'abayobozi bakuru turagushimira by'umwihariko kandi dusaba uyu mutima wagize wo kugira ngo ufashe urubyiruko canke abajene ntibizohagarare kuri twebwe ahubwo ufashe n'abandi bafise impano zitandukanye ko aho tuvuye ni mu nkambi ariko nanone benshi
basigaye bafite impano nyinshi zitandukanye kandi ubuzima turimo mutabwirengagiza muri kubudufashamo buke buke nk'aka kantu muri kuduha kari budufashe mu buzima tubayemo. Yego. Yego, ninde munyarwenya kubereye icyitegererezo mu banyarwenya bose? Numwe yakinye afise ari umuhungu yatwaye inda, twari twabuze uri buhafate ko bose twababwiye ati murashaka kudukinira isena, akavuga ati ntago nabishobora gukina umusore mfise inda, ntago nabishobora. Yego, uyu umwe yitwa Idi, nubwo atari ngaha hafi ndamushimira iby'umwihariko aha ari hose. Uyo Edi wari muri BAHO Comedy? Yego, numumambe wacu muri BAHO Comedy. Arakoze cyane. None ku isi muri comedy niwe muntu wakwimpressione mu isi mu bakomedian bose, ubwo ti uyu ni icyitegererezo kuri gi? So tuvuye muri Afrika hari uwo nkunda kureba cyane, Mr Bean. Mr Bean comedy akina iyo twese tuzikora kuriya abantu bose nta bazima baba bakibaho, imbaho zaramenaguritse bose. Yego. Muri Afrika naho muri Afrika twakunda, sinkunda cyane ariko nakunda kureba ba Masanje abo muri Tanzania. Yego. Ni byiza cyane, uzore wigira ku bandi kugira ngo utere imbere, muteze imbere n'uyo mugwi wanyu, umenye no gukora solo cyangwa duel. Si ngombwa ngo mukore en groupe, ushobora gukora solo yawe wenyine nk'uko abo bahinga babikoraga. Mugende mwigira ku bandi, mukora ama recherche kugira ngo mutere imbere cyane. Natwe tubari inyuma nka GISHA TV, impano zanyu tuzogenda tuzikurikirana tunabateza imbere. Murakoze. Ni igiki wabwira ugwaruka kugira ngo rutinyure abafise amadon bakagumana nayo, ntibashake kwiteza imbere, ntibashake kuyasohora? Ni igiki wowe yagisha? So je nka director mfasha kureba umwana, so hari umwana aba afise impano ariko atazi ko ayifise, akagenda atazi ko agenda n'impano. So muri icyo gihe ndabasaba ko nabo baza, ufise impano iyo ari yo yose, aho hose uri bushike impano irakubeshaho, impano iragutunga. Benshi twagiye tubibona, ba Mr Bean bose batunzwe na comedy, ni benshi cyane batunzwe na comedy, bakanyumvya batunzwe navyo, niyo métier yabo nga mu Rwanda. So natwe rero twumve ko Mutama yaduhagurukiye kugira ngo adufashe, natwe rero dufise impano, tuhaguruke tuze durebe ko hari aho twova naho twokwigeza. Iyo message yanyu ni nziza, urumva ko nawe ugenda ugaruka muri ya nzira nziza, kandi uzogenda ugwaruka mu nzira nziza, ko utanze iyo message n'abandi bose baravuga ati kumbe hari ufise imana yo kubikora n'utabifise, kandi bose basenga. Umva wewe ntiwasengaga cyane, wasengaga bya bibi canke uri tiede udashushe ntukanye, ariko hazi ufise imbaraga y'Imana. Izo mbaraga z'Imana nizo zakijije, sikuvuga ngo ujya ngo niwe kubera ko ari we, ni Imana yamukoreyemo kuko izi ukwizera kwe. Yari top message, ni byiza cyane, kandi mubandanye mu persevere, murebe aho mwagize intege nke mwafortifie, mubandanye mugire courage kandi. Merci. Yego. Ni igiki wabwira abakunzi ba GISHA TV? Icyo nubwira abakunzi ba GISHA TV nuko bakomeza kuyikurikirana mu bikorwa byayo, ikomeza itugaragariza. Hama icyambere hari like, comment, subscribe, mbese no kwisharinga aho ushoboye hose kugira ngo tubashe gutera imbere muri GISHA, tubashe kugaragaza ibikorwa byiza bipostingirwa muri GISHA TV kugira ngo n'abandi babashe kubibona ibyiza biriko biraca ku isi yose. Yego. Urakoze cyane. Ibyo ni byiza cyane, natwe tukaba tubari inyuma, muzabandanye izo mpano zanyu, hamwe n'Imana byose birashoboka. Ko nakinarira Imana cyane cyane. Cyane Umwami Yesu wanesheje urupfu na kuzima, kazuka mu bapfuye, ayo maraso y'igiciro gikomeye niyo yaducunguye, niyo yatugize abera.
niyo yadutabaye ubundi twari kuba turi imbata z'ibyaha sibyo uzajya uanaliza muri bible urebe na Coran hari amatopiki agenda ahura urakoze cyane Maduwa nagushimye cyane nanjye umbwirire bagenzi bawe de ma part ko mbashimiye cyane kandi ko nzuza kuraba igikorwa cyaho aho kigeze na cyane cyane byaba byiza byoba n'akarusho muzehe mukazanana namwe mukareba abantu mwafashije mukareba abantu mwagerageje kugaragaza impano zabo mukishikira kuri tele dufise aho dukorera repetition do samedi dimanche mushike murebe eske abana twafashije koko agakemanyi karabashikiriye kabagejeje ni byiza cyane ibyo dufasha kuba kugira courage zirenze kuko iyo umuvyeyi agufashije akongera akaza kukwitaho kukureba aba ari umuvyeyi w'umutima cyane. Ego urakoze cyane. Mbe mu Kirundi ugwenya niki? Ugwenya mu Kirundi ndakeka ari ibijyanye n'ireresi. Ireresi cyanke ari afete ntabwo ndi normal mu Kirundi kubera ko twakuze mu makarti avuga igiswahili cyane. So umbwiye ireresi cyanke umbwiye ugwenya je numvaga ari tujajuru oya nanje se tujajuru ariko urugwenya urumva ko abanyarwanda baririshe cyane ariko Kirundi naco kiri trerishe aho mugira amaresheshe mumenye ivyo turimo iyi domaine yacu iyi domaine yacu yitwa gute muci wacu ariko ngo je ngo ngiye gukina comedy cyo nibibaho no ni afete ni mu Kirundi ukonzi ibi turiko turakora twebwe babyitireresi kuko ya nireresi kuko ntakekeranya cyane ndakeka nireresi ari byo twakunda kumva ng'inkina mico babikoresha muri za nindi iki niki nireresi. Okay. Urakoze cyane rwose ako kantu navuga ni ndaza kuraba umuntu ndi bukabaze kuko nimba abanyarwanda baravyise urwenya numve abarundi ko bavyise ko abarundi Kirundi kiri trerish kuko bafise iradio yitwa Insamirizi ari kino bahita ngo ni radio umushikiranganje no bamwita ministre urumva ko ari ca Gifaransa ariko hari mu Kirundi hari umushikiranganje navuze n'ibyo byose ntashaka kubura izina rya comedy mu Kirundi ko bari rish mu rurimi rwabo cyane vraiment agenda bikunda cyane gose ni byiza ko nogendera kuma nuze nyabene madamu n'abazungu ugende ukopie ku majambo yabo urondera kandi ari amajambo hari dukoresha yakoreshaga abasokuru tugomba kumenya aho kwitiza mu Gifaransa cyangwa mu Congereza yo ni defo. Ego Maduwa GISHA TV ubuyobozi bwabo bukuru bwabateganirije BAHO TV igihembo ca gatatu. Kuri ico gihembo rero kikaba kigizwe n'amadolari Amerika 400. Nkabanje kugigushikiriza mu izina rya GISHA TV ubuyobozi bukuru. Murakoze cyane yabare urebe niba yuzuye tutazajya kwa rugabanya ugasanga nagiye kwa ponyoraje mu mufuka reba neza ya mutama yakurungitsa kwizeye kandi turashima by'umwihariko nubwo tutoreba ndabizi muze aba yarabizeye kandi natwe turabizeye ariko nkuko mwabidusabye reka tubikore turebe koko. Wow. Ego urakoze cyane nashakaga mu mwanya nk'umunota umwe ucishirizemo muri comedy mwakinye akantu kakuryoheye ugutwi. Bon ko nagerageje gukina oui allo ego ni pasteur mufise iki kibazo no ndaje ubunyene mu ndindire ndaje urafise inda umuhungu aratwarinda koko oya ntibibaho je nasizwe amavuta kabido kuzuye kamavuta ndagusengera kandi urakira
Baba, tunakuonesha mgonjwa wetu, tunampitisha katika mikono yako, tunakuonesha Baba, umsaidie katika jina lako Baba. Tunakuomba Baba, muombaji wa yote, mwezaji wa vyote, msaidie kijana wetu huyu, ujauzito utoe katika jina la Yesu, katika jina la Baba mtakatifu. Baba, tunakuomba ujauzito utoke. Ya ndiriseri ndana niwe jewe nta muhemu yera wari ufise oyaye nico gituma. Rero bakunzi ba GISHA TV, murakoze cyane kubana natwe kuri iyi saha. Uwo twari kumwe yari yaserukiye BAHO COMEDY, tukaba tumugishikirije agahembo kiwe. Murakoze. Namwe murakoze.